talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, 300... Zelensky yagiranye na Trump ni ikiganiro kibabaje giteye agahinda, ni ikiganiro nakita cyanditse ikiganiro mpaka, nyamara cyari kitezwe gukora ikiganiro kiri buhinduka ikiganiro cyo gusinya amasezerano y'uburyo Ukraine izagenda yishyura. Narababwiye ko abazungu ari abagome, mwanga kubyumva, babwira ko nta rukundo bagira, mwanga kubyemera. Bishe Muammar Gaddafi azira ubusa, bica Osama bin Laden azira ubusa, bica Saddam azira ubusa, barashe n'abandi. Nta rukundo aba bazungu baba bafite. Ni mumbwiza ukuri mw'abanyarwanda mwe munkurikiye ku Mbabazi TV 3, twicare dutera agatebe tujye inama nk'abazwi b'imbuto. Ni mumbwiza ukuri, ndabasabye mbinginga, namwe nimuribagire iyo bateye hejuru mwasama gwiwe. Iyi Ukraine imaze, Amerika yayishoye mu ntambara ngo bazayishyira muri NATO, ntigiyemo. Amerika yayihaga imbunda ngo iri kuyishyigikira, none igiye kuzishyura. Bayihaye amadolari menshi, amamiliyaride, none igiye kuyishyura. Aho harimo urukundo, harimo ubushuti. Ese aho none ku munsi weje ikiganiro Zelensky yagiranye na Trump, bamusohoye mu biro adasezeye, ndetse asaba uburenganzira bwo gusohoka ngo nimumbabarire sohoke muri office ninjira mu ndege ntahe muri Ukraine. Bababwira mukanga kumva, mukanga kwemera. Noneho ubu mujya mwakemera ko abantu bose barwanya u Rwanda bari hanze y'u Rwanda, ibi byakababereye isomo. Ninakora amakosa nzayakora ndi mu gihugu, ninakora amakosa nzayasabira imbabazi ndi mu gihugu, mvuga inaha nacitswe. Ariko umuntu wanga igihugu cye n'Imana iramwanga. Zelensky yanze igihugu cye. Uburusiya bwari bugutwaye iki Zelensky? Uburusiya bwari bugutwaye iki? Si mwari mubanye neza? Umwe yitwa Vladimir Putin, undi yitwa Vladimir Zelensky. Ayo mazina ntafite icyo ahuriyeho. Si nk'iyi ntambara Abarundi n'Abanyarwanda bagiyemo bakananirwa kubiharira abanyepolitike bakabyivangamo. Urundi Rwanda Urundi. Urundi. Ibi bintu bifitanye isano, ariko mwe mukabisenyesha ubugome bwanyu n'amagambo yanyu n'amanjwa yanyu. Reba Zelensky agahinda yatahanye. Putin ari kubyinira ku rukoma, kuko we nahinduka ahoraho. Putin afite ubushobozi, yubatse igisirikare. None se ubu nkubaze, Ukraine ihindutse nka wa mwambaro wa Yesu, Ukraine ihindutse nk'uyu mwambaro wa Yesu, bari kuyifindira. Ubwongereza buri kwishyuza ibintu bwashoye muri Ukraine ngo bari kurwanya Vladimir Putin. Bufaransa bukishyuza, batangiye bose kutagitinga amaso yaba ari kureba ku mabuye y'agaciro yo muri Ukraine. Canada ikishyuza, Australia ikishyuza, ibihugu byose byo mu Burayi byateraniye Zelensky, birimo biramwishyuza. Niyishyure, ishyura, kugira no kwishyura, kura kuripa. Kagabo gahimba kandi kataraza, nta kinjiye muri NATO. Nibishoboka niba uri n'umufana wa Zelensky wayobye. Abari inyuma ya Zelensky mubaye nk'abahiga ntambwa, muri guhiga ntambwa. Abantu bose bari inyuma ya Zelensky muvuga ngo Zelensky ngo ari mukuri, ngo Putin ngo yashoje intambara muri Ukraine. Ubu ntabwo mubonye ko Amerika noneho ibyo yakoze cyari ikinyoma? Ubu murongera kwirirwa mubaza abantu, ntabwo muri kubona ko ari ikinyoma? Nidugire ku ijambo. Amasezerano Zelensky yagiye atayasinya. Zelensky bamugeretseho icyaha cyo gusuzugura abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zelensky bamuhinduye umunyamanyanga wagambaniye igihugu cye, utagira ingabo ari kujyana mu rugamba. Ngaho ibaze kubona Amerika itangaza iki kintu, no guca ingabo intege za Zelensky ziri ku rugamba,
niba leta zunze ubumwe za Amerika itangaza ngo Zelensky wagashimiye leta zunze ubumwe za Amerika ngo zarakurwaniye, baramurwaniye. Hari n'agace kangana n'akagari yafashe, hari n'agace kangana n'umudugudu yafashe Zelensky. None ubu ngo yasuzuguye Amerika, bamuniganye ijambo, bamubuza kuvuga, bamukanda ijisho, bamukanda umuhogo, bamukanda akanwa, bamukanda amaso. Avuyeyo ibyo yarajyanye byose nta na kimwe agezeho. Tarapo nyine ni tarapo nyine, ni tarapo kwera izina n'iryo muntu. Kintu yitayeho kimwe n'abajiwifi, n'abayahudi gusa, kuko ari ubwoko bwe. Ibindi byose wimubaza, ibindi byose jamais. None Zelensky ubusa afite ayo gucira, afite ayo kumira. Buriya se aragenda ateranye inama yibwire ngo iki, arahamagaza abaministiri n'abasenateri ababwire ngo iki, abakenguza amateka n'abashinga amateka, araza kubabwira ngo mvuye mu rugendo muri Amerika ngo tuvuganye iki. Arababwira itangazo nuko yasuzuguye akubahuka, ntaha agaciro Trump na komite ye. None se bifuje kujyanayo ngo ingabo zibungabunga amahoro, bimwe isi ikunda kugira ngo abantu bashinzwe kubungabunga amahoro. Ariko Imana yarababwiye ngo wasubishije ishyano, umanukiwe n'umubari we shitani. Ubu se uyu munsi wa none Zelensky atakaje intara 5, atakaje ingabo, atakaje inshuti y'Uburusiya, atakaje inshuti y'Amerika, atakaje inshuti y'Uburayi. Wagize ngo abanyaburayi bo bari bumukunde? Wagize ngo abanyaburayi bo bari bumwemere? Abanyaburayi bagenda inyuma y'Amerika. Wagize ngo Putin wari bumukunde? Zelensky se baraza kwiyahura, cyakora isaha ku isaha Zelensky mushobora kumva yiyahuye. Yo wasiwe ugwishije ishyano, umanukiwe n'umubi ari we mwanzi shitani. Abantu bamaze gupfa batagira umubare, abantu bamaze gupfa batafite pfo na ruguru, bagwa muri iyi ntambara. Igihugu cya Ukraine kigiye kujya mu madene, kizishyura n'umwuzukuruza akishyura. Cyari igihugu gikize cyoherezaga ibyo kurya no kunywa muri Afurika. S'il vous plaît, uyu munsi wa none byose bikaba bibaye ipfabusa. Nimumbabarire mumbwire. Rero utabusya bwita ubumera, ugwishigisha yararusoma, Nyabarongo yica uyizaniye. Iyi ni Imbabazi TV 3, kore subscribe, ushyigikire iyi channel, ni yawe ni yacu. Tugarutse kuri iyi nkuru mu kiganiro kirambuye, tureba akaga Zelensky ateje Ukraine. Abantu bashyigikiye Putin mwese, felicitation, bravo. Nanjye ndimo ndi mu bashyigikiye Putin. Abantu bakoze ibiganiro bitandukanye kuri Radio Rwanda, by'umwihariko isi ya none. Ngira ngo umuntu yiyoboye bamwita Ndera, ndumva izina ritari kuza neza, Jean Daniel Sindayigaya, Dogita Rusabagirishya n'abandi. Iki kiganiro bagiye bakigarukaho ishuri irenze imwe, kandi nanjye narabakurikiraga. Abantu rero muri kubona ko biri kugenda biceyuka, biri gufata inzira. Ubu icya kabiri Zelensky azasinya, noneho bamubwira bati sinya upfukamye, azasinya apfukamye. Ibyo bazamusinyisha noneho nta na kritike mazagira, azasinya byose. Nka wa mugani b'abapagani baca ngo bishakira mu ruho ntibaza. Ngira ngo rero na Zelensky ubu nicyo kigiye kuba. Ngarutse ku muntu witwa Zelensky. Ngira ngo Uburusiya ku itangazo busohoye ari najyo tugiye gusoma hano, n'aka ka video ndetse tugiye gushyiramo, buri kubyinira ku rukoma. Umunyarwanda yaravuze bati kagira inkuru n'umunwa wo kuyiba. Ejo muri office, mu biro bikuru bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wasimbuye Joe Biden, mu kiganiro kirekire kigira mu minota 10
zeresike mu gahinda kuzuye umubabaro, zeresike mu gahinda karimo ikiniga cyinshi, zeresike wari wikunje afite ubwoba, zeresike wavugaga ati iyi nkuru nigera muri Ukraine abanya-Ukraine barafata gute, zeresike wabonaga ko Uburusiya bubonye icyubahiro, bubonye itsinzi, Uburusiya bubonye kunesha, zeresike mu kiniga cyinshi yabajije umwe mu bagabo babiri, minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngira ngo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trump, ndetse ni imbere y'itangazamakuru. Aha niho hantu habaye isibaniro ngaruka no ku buhanuzi igihe nari nahanuye ngewe ubwanjye mbabwira ngo intambara muri Ukraine, igihe navugaga mu kwa munani k'umwaka washize naravuga ngo Trump azatsinda amatora, ndababwira ngo intambara yo muri Ukraine Uwiteka arayirangije, n'iyo muri Palestine Uwiteka arayirangije, ahubwo ikibazo kiri muri Afurika, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Ngira ngo ubu noneho muri kubibona ubuhanuzi Imana yari yababwiye ko ari wo murongo. Ejo rero mu kiganiro gisa n'icyateye isi ubwoba kigatera uruhagarara abantu, by'umwihariko abaturage ba Ukraine, ariko kigahaza Vladimir Putin kubyinira ku rukoma, iki kiganiro kigaha abanyaburayi kuba nk'inyoni iguye mu mazi, cyangwa se kuba amababa acitse. Abanyaburayi kontine biriya bihugu 32 by'abanyaburayi bisa naho biguye mu mazi kubw'ikiganiro. Reka tubwire abantu rero ngo tubihanze amaso, turabikurikirana 5 kuri 5. Shalom shalom, Imana ibahe amahoro n'umugisha. Bye God.